Ndabahaye mwaramutse mwese canke mwiriwe bivanye naho buri umwe aherereye banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri mwe rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano politike ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane w'indwi kwigenekerezo rya kane Nyakanga 2025 aho tugiye kurabira hamwe ibiriko biragenda biba mu gisagara cya Uvira. FARDC na FDNB batangiye kuzana indege zidasanzwe zitamenyerewe muri aka karere z'imirwano zigiye guhindura byinshi ku rugamba. Turaza kwinjira tubabwire byinshi kuri izi ndege, turaza kandi no kubabwira ibiri kubera mu Minembwe, tubabwire kandi no kuri dosiye ikomeye ya General Gasita ikomeje kugenda igarukwaho abazarendo bariye Karungu. Turaza kandi kujya Warikare turebe ibiri kuba. Ku murongo wa telefoni turi kumwe n'umutama uri Uvira ugiye kutubwira byinshi ko biriko biragenda byibonekeza bijyanye cyane cyane n'izi ndege zazanwe zigiye guhindura urugamba. Mutama waramukanya amahoro y'Imana. Mutama waramutse? Yego, turi mu gitondo cyo kuri uyu munsi wa kane w'indwi ni kwigenekerezo ry'ine Nyakanga 2025. Maze ko mu butumwa urambira uti indege zazanwe ntizisanzwe, biragaragara ko urugamba rwaba rugiye kuba rwarwanwa mu buryo budasanzwe. Byifashe gute kugeza ubu na avugwa nayahe kugeza amagingo aya? Nuko igihari bwana munyamakuru ni indege zidasanzwe zazanwe n'uruhande rw'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ni indege zifite ibintu cyambaye ibintu bimeze nk'ibigunguru hasi. Ni indege navuga yuko ngo bidafite abapilote ariko biri mu ishusho ya kajugujugu. Yego, ni indege kandi bivuga yuko zamaze gutegurwa bya hafi kandi zigakurwa mu gihugu cy'Uburusiya. Aka kanya tuvugana ubu zamaze gushyitwa mu misozi ya Uvira. Biri kuvuga yuko kwikwitos zigiye kugenda zigasatira imisozi yose itandukanye itegamiye Minembwe ndetse kandi Mutama tugenze gake, izo ndege zageze Uvira ziturutse he kugeza ubu ziri he, zazanwe nande, duhido nido uburyo zageze muri Uvira? Nuko ni indege zazanwe n'igisirikare cy'u Burundi ariko ni kufatanya bikomeje kuko Mutama ko ntakumva neza, muratwihanganira mu buryo bw'ikoranabuhanga ntabwo tubasha kumwumva neza. Turongera tugerageze tumugarure tukumve byinshi akomeje kugenda tubwira. Aho rero tugiye kurebera hamwe ibijyanye n'izi ndege zazanwe bivuga ko zaba zigiye guhindura urugamba. Mutama uratwumva? Yego, ndabumva neza. Ndumva muri ibyo bice network ari ikibazo ariko ubu ndakumva, wakomeza utubwira. Nuko ngo ni indege zazanwe mu bice byahariya muri Uvira. Yego, ni indege zigamije kwataka umutwe neza sarangwa mu misozi yose itandukanye zirereyemo. yego, ni ukuvuga ngo kandi igihari n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo abafatanyabikorwa batandukanye abicaye bagatekereza kuvuga bati iriya misozi yakayanja nyuma y'uko n'ubundi igabweho ibitero simusiga ku munsi w'ejo n'imisozi ya Shenge, Kirungu na Munanira. yego, nyuma y'uko igabweho ibitero simusiga n'uruhande rw'ineza sarangwa bakoresheje drone z'intambara, reka natwe tubereke ko twihagazeho. Izi ndege nge ntabwo ndakurikirana amakuru yazo neza 100%, ariko baravuga yuko ari indege ngo zifite ubudahangarwa ndetse n'ubushobozi buteye ubwoba kuko ni indege iri mu ishusho ya kajugujugu yambaye ibisasu impande n'impande, ndetse kandi ikavuga yuko mu gihe izi ndege zaba zitangiye gukora mu misozi bazoherejemo zishobora kuza guteza akavuyo gakomeye cyane ku ruhande rw'uwo bahanganye nawe ndetse kandi no ku ruhande rw'ibice bishobora gusheringaho. yego. Haba hari icyo byatangiye guhungabanya kuri M23 kugeza ubu nyuma y'uko izi ndege zizanwe? Ni ukuvuga ngo nta kindi kintu biba byahungabanyije, ni ukongera kwitegura. Bivuze ko zitaratangira kugaba ibitero? Ntabwo zatangiye kugaba ibitero, no kuvuga ngo zazanwe zishyitwa mu misozi hano muri Uvira. Yego, gahunda zihari biravuga yuko zishobora kuzanwa niba ari indege zirenze 3 zishobora guhagurukira rimwe zikagaba ibitero muri ya misozi yegereye muri Uvira mu byerekezo n'ubundi biganaho igisirikare cy'u Burundi kiri gutekereza yuko bishaka kubanza gushereka kugira ngo
gihite kigera mu buryo bworoshye cyangwa n'abasirikare ba FARDC. Ikindi kandi gihari nicyo drone z'intambara za zindi byavugwaga yuko ziri kugenda zikora operasiyo mu misozi myinshi itandukanye. Aka kanya ntabwo ziri kuboneka, ahubwo biri kuvuga yuko izi ndege arizo zigiye guhagurutswa zikagerwa mu kirere mu biti neza Solange zerereyemo. Yego Mutama, mbere kuza kutubwira n'ubundi izindi operasiyo ziri gukorwa na ba infantry tubaye twirengagije biri gukorwa n'abarwanira mu kirere, ndagira ngo tubanze tubwire abadukurikira ibikubera muri Uvira, ubwo tuze uhita tujyana mu bindi bice noneho abo wambwiye ko aba infantry bo batangiye kugaba ibitero mu buryo budasanzwe. Yego nta kibazo. Uvira ndetse n'uduce dutandukanye twabereyemo imirwano ikomeye mu buryo budasanzwe, twavugiyemo ibiturika, ni natwo bivugwa ko turimo abazarendo b'ukuri nk'uko bikomeje kugenda bivugwa, bikavuga ko rero byose biri gukorwa nyuma y'uko uwitwa Gasita General aje muri ibi bice mu ijoro ryaraye rikera kuri uyu wa kane ku igenekerezo rya kane z'ukwezi kw'icyenda 2025. Uvira muri Kivu y'Amajyepfo humvikanye urusaku rw'imbunda nyinshi zirimo iziremereye aho rwaraswaga na wazarendo mu rwego rwo kugaragaza ko badashaka Brigadier General Olivier Gasita uheruka gutumwa muri icyo gice kuyobora ingabo z'igihugu ziri muri ibi bice. Aharasiwe izi mbunda ni muri quartier ahitwa Karamabenge, ahitwa Kabindura, quartier Songo, ahitwa Nyamyanda, ahitwa Murongwe ndetse na Kasenga nk'uko amakuru dushyikira ariko arabisigura. Amakuru aravuga ko urusaku rwazo rwatangiye igihe cy'isa ya saa 4 z'ijoro zijya gushyira ku isa ya saa 5. Umwe mu baherereye muri Uvira waduhaye amakuru yavuze ko nta kindi cyarimo gituma barasa usibye kwerekana ko ubara abazarendo b'ukuri. Bagize bati wazarendo ubwabo batangiye gusubiranamo, bamwe bavuga ko bakwiye kwakira General Gasita, abandi rero bakamwita umwanzi. Irisagura rikaba rero ryatumye habaho kurasana gukomeye cyane hagati y'impande zombi. General Gasita yageze mu gisagara cya Uvira ku manywa yo kuwa mbere ku igenekerezo rya mbere z'ukwezi kw'icyenda 2025, ariko uwazamo wazarendo bakaba rero bamwe bavuga ko batamushaka bitewe n'ubwoko bwe. Abamushinja ubugambanyi bakamuziza kandi ko ari umunyamurenge, ndetse bakavuga ko ari mu batanze igisagara cya Bukavu gifatwa nk'umurwa mukuru w'intara Kivu y'Amajyepfo ikiri mu maboko ya AFC MRDP twirwaneho kuva ku igenekerezo rya 16 z'ukwezi kwa kabiri 2025. Nibwo uyu mutwe wigaruriye igisagara cya Bukavu cyose nyuma y'imirwano ikomeye ingabo za leta FARDC n'iz'u Burundi ndetse n'indi mitwe zarwanaga. Amakuru aravuga ko ku munsi w'ejo kuwa gatatu Uvira n'uduce twayo tunyuranye twabereyemo imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana abayobozi batandukanye, hagamijwe rero ndetse no kugira ngo societe civile igaragaze ihagaze. Harimo abamagana leta yohereje umwanzi ari we Gasita, bagaragaza ko batamushaka kandi ko agomba gusubira iyo yaje aturuka. Bizwi ko yari asanzwe ayobora ingabo Ikindo mu ntara ya Maniema. Nyuma yaho agereye aha Uvira we akaba rero atarasohoka bitewe nuko bivugwa ko benshi mu bazarendo bamufitiye urwango ndetse bishobora no kurangira bamugiriye nabi. Ku rundi ruhande bivugwa ko Uburundi Burundi aribwo yanyuzemo yerekeza Uvira nyuma yo kuva ikintu bwamwoherereje abasirikare bo kumurindira umutekano bagera kuri kompanyi ebyiri. Ibi bikaba byerekana ko umwanya uwo ari wo wose impande zombi zishobora gukoresha ingufu za gisirikare. Bikaba rero bishobora kuvuga ko hashobora kuza kuvamo imirwano ikomeye hagati y'aba FARDC ndetse n'aba bo ku ruhande rw'u Burundi, kuko rero buri ruhande rutari kumvikana n'urundi. Mutama, ngayo nguko rero nuko utumvikana gukomeye gukomeje kugaragara. Ndagira ngo tujane mu bindi bice yaba Fizi yaba Mwenga, naho uduhe ishusho y'ibikomeje kugenda bihabera. Bizifashe gute kugeza ubu? Ishusho ifatizo ihari muri ano masaha mu misozi itandukanye ya Fizi, imisozi itandukanye ya Mwenga, nta yindi shusho ihari bwana munyamakuru. Yego. Ni deployment ndetse kandi ni ibitero bivugwa yuko byigeze kugabwa mu buryo bwa attack cyangwa advance zo ku butaka. Yego. Izi kandi attack bikavugwa yuko zagize uruhare rukomeye cyane mu kuba uyu mutwe w'intare za Sarambwe wisubije inyuma. Mu misozi iherereye hano muri Mwenga nk'uko amakuru akomeje kugenda bitangaza, kuko bivuga yuko
izi atake zabiri mu misozi ahitwa Zaria mu byerekezo bigana mu muhanda Route Nationale kabiri ugana mu byerekezo bya hoteli yitwa Jean Marie Burambo Kirosho. Yego. Ibi rero bivuga yuko rwose ibintu bikomeje kugenda bivugwa kandi ndetse kandi bikomeje kugenda bigaragara yuko uruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ndetse kandi no ku ruhande rw'intare zasarangwa mu misozi ya Mwenga badashaka gucika intege kuri buri ruhande, kuko by'abari ku ruhande rw'intare zasarangwa bari kuvuga bati twebwe turashaka imisozi itandukanye hano muri Mwenga, turashaka imisozi itandukanye yo muri Fizi, turashaka imisozi itandukanye yo muri Uvira. Ku ruhande rwa FARDC nabo bati tuzi ibice dufite kandi turashaka guca agasuzuguro. Ukabona yuko kuri buri ruhande hariho ukutumvikana kandi hakabaho no guhangana gukomeye cyane bijyana kandi n'imbaraga zose ziri gukoreshwa ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ubona bazanye izindi ntwaro zidasanzwe ku mirongo njyarugamba. Yego, kugeza ubu ibijyanye n'ubufatanye bw'abazarendo ndetse n'aba FARDC byo bihagaze gute? Bari gukorana neza nyuma y'uyu mwuka mubi watangiye, cyangwa n'ubundi ku rugamba bari bamwe bari gukora akazi kabo kwabo? Ni ukuvuga ngo ku ruhande rw'imirongo y'imbere ku rugamba udufashe wazarendo tugafata FARDC FDNB, aka kanya bisa naho biri mu maboko y'igisirikare cy'u Burundi byose. Yego, ngira ngo nagiye mubwira ukuntu igisirikare cy'u Burundi cyahawe inshingano zose, bigera ku nshingano za gisirikare kugeza ku nshingano z'ubutasi busanzwe bwa gisirikare bw'igisirikare cya FARDC, babyambuye igisirikare cya FARDC ndetse n'abandi bafatanyabikorwa babo byaba ari n'abacancuro bakatari nabo barakora nk'abaje guca inshuro koko mu izina ryabo. yego, ariko operasiyo ziba zateguwe n'igisirikare cy'u Burundi. Rero uko igisirikare cy'u Burundi kiba cyabiteguye noneho n'uburyo kibigenza, yego, urabona niba barwanira mu misozi wenda ya hano muri Mwenga mu duce twinshi dutandukanye, ukuntu wazarendo zideployingwa mu misozi, zizanwa mu misozi, navuga yuko itarimo intambara ikaze cyane mu buryo bukomeye cyane, kuko n'ahantu twagiye tubona ibitero byagiye bigabwa na wazarendo, ni ahantu tutavuga yuko uyu mutwe ufite ibirindiro ufite benshi cyane, ahubwo usanga izo wazarendo zikora mu misozi, navuga yuko idakabije cyane ku ruhande rw'abasirikare wenda baherereye muri ibyo bice, cyangwa se no ku ruhande rw'imbaraga ziri gukoreshwa cyane. Turi kureba nk'uko twajyaga twibona wazarendo ahubwo zigirwa ibitambo ku mirongo y'imbere ku rugamba mu misozi myinshi itandukanye, ahubwo bakakanya niho ngo bari kugenda bagaragara mu mirongo y'inyuma ku rugamba, cyane cyane aho ubona abarundi bayoboye Igbo Special Force, Anaconda ndetse n'abahibu n'abacancuro aribo bayoboye wazarendo zikaza ziri inyuma. yego. Abaturage bo hari abari kuva mu byabo wenda bahunga kubera ibiri kuba? Ni ukuvuga ngo abaturage bo ntabwo bareka guhunga, bwana munyamakuru. Wumva intambara gahunda yayo nta yindi, niba intambara iri kuba mu misozi y'ahangaha Mwenga, intambara ikaba ihagaze nabi mu misozi ya Sud Kivu, mu misozi ya Uvira, intambara ikaba ihagaze nabi Kivu y'Amajyaruguru mu bice bya Walikale. Ubwo umuturage niba yumvishe urusaku rwa bombe ziraswa na zino ndege ziri mu bwoko bwa kajugujugu cyangwa se n'izino drone, rwonyine ushobora kurwumvira ibirometero bigera ku 17 cyangwa 20, ugahita wikora mu misozi urimo ugahunga, wenda byanagukundira ugahunga igihugu cyawe. Mutama, mbere yo kuza kutubwira kwavugwa mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru, ndagira ngo unyemerere banze mbwira abadukurikiye ibijyanye n'amakuru avuye mu Rugeza tugezeho none, ahubwo turagaruka utujyana muri Nord Kivu. Mu masaha ya mu gitondo kuri uyu wa kane ku igenekerezo rya 4 Nyakanga 2025, amakuru ari kuva mu misozi yo mu burengerazuba bwa Minembwe arerekana ko imirwano hagati y'ingabo za leta FARDC n'abafatanyabikorwa babo bo mu mutwe wa MRDP twirwaneho bikomeje gufata indi ntera. Biro bikaba bibaye nyuma y'ibitero byabaye ahitwa Birarombiri na Rugezi ku munsi w'ejo kuwa gatatu, aho umutwe wa twirwaneho wavuze ko wasubije inyuma abateye nk'uko bigaragara. Amakuru atangwa n'abaturage bahitwa Kaziba hafi y'inkengero z'ishyamba rya Rugezi bavuze ko mu gitondo cy'uyu munsi hatangiye kumvikana amasasu make atatanye, bakaba bakeka ko hari kuba harassment fire, kurasa amasasu yo kubuza umwanzi gukomeza kuba yabegera hagati y'impande zombi. Umwe mu baturage wahise uhungira mu gace ka Minembwe yagize ati, twabonye ibintu bisubiye nk'ibyejo hashize, baratera ibisasu biremereye hanyuma abatwirwanaho bakabasubiza. Ubu abaturage benshi bahunze, harimo abana n'abagore, abandi bihishe mu mashyamba.
nk'uko rero bizemejwe n'abatuye muri aka gace. Ku mugoroba wo kuwa gatatu indege zitagira abapilote za drone z'ingabo za leta zongeye kugaragara hejuru y'ibice bya Mikenke na Rugezi zohereza ibisasu ku birindiro bikekwa ko ari iby'umutwe watwirwaneho, ariko bamwe mu baturage bakavuga ko ibyo bisasu hari abasivili bishobora kuba byarahitanye barimo umwana n'umubyeyi we, abandi bikaba bivugwa ko bakomeretse bikomeye. Inzira ziva Minembwe zijya Kaziba na Rugezi ubu zikomeje kuhagarara kubera umutekano muke. Imiryango mpuzamahanga ikorera muri ibyo bice yatangaza ko itarabasha kugeza ubufasha ku mpunzi zimaze iminsi 3 ziri mu mashyamba. Umukozi wa societe civile akaba rero yaragize ati, turi kubona abantu barimo guhunga ariko ntabwo tubasha kubageraho ngo tubagezeho amazi cyangwa imiti. Ibi bitero bihungabanya cyane imibereho yabo. Ku rundi ruhande rwa FARDC huriro ndetse n'abo bafatanye baravuga ko bagamije gusenya ibirindiro by'inyeshyamba ariko bakomeje gukoresha intwaro zikomeye n'indege za drone. Ku ruhande rwa MRDP twirwaneho baravuga ko ari ugushaka kwigarurira akarere kandi bakomeza ko bazahora basubiza inyuma abagabaho ibitero ndetse bakabakurikiraho bategurira ibi bitero. Aka gace ka Birarombiri ni agace gafite umwihariko mu misozi aho kuba ku ngingo za gisirikare bikaba bihinduka uburyo bwo kugenzura inzira zihuza Minembwe ndetse na Mwenga. Rugezi rero ni agace gashobora kugaragara mu tundi duce tworoheje ariko gafata ku gace bisobanuye ko kagenzura imihanda ituruka mu Kiziba, aho rero bigaragara ko uyu musozi nawo waba yaba afite agace kari strategique. Nubwo impande zivuga ko zifite insinzi mu mirwano y'ingenzi yabaye, abatuye muri aka gace n'imiryango y'uburenganzira bwa muntu barasaba ko habaho uburyo bushya bwo guhosha intambara kuko ingaruka zikomeje kugera ku basivili ari benshi. Kuri uyu wa kane ku itariki ya 4 ibice by'ahitwa Birarombiri Rugezi bikomeje kuba ahantu hihangana rikomeye, aho imitwe yitwaje intwaro n'ingabo za leta bahanganye mu buryo bugaragara. Umutekano nturagaruka, abaturage baracyahunga ndetse hakomejwe kwibazwa niba ibi bice bitazasigara mu mwijima wihungabana rikomeye mu gihe nta ngamba zihuse zo kugarura ituze ziraboneka. Ngayo nguko rero ibi ni ibiri ko biragenda bivugwa kandi byibonekeza. Ndagira ngo ukomeze utujyane mu bice bya Warikare ndetse no mu bice by'intara Kivu y'Amajyaruguru muri rusange, uduhe ishusho y'umutekano waho kuri ubu. Mutamura twumva? Ndumva tutabasha kumwumva ariko turongera tugerageze tumugarure ku murongo akomeza tubwire ibiri kubera Warikare. Warikare rero biravugwa ko akomeje naho kugenda hagaragara deployment zo ku rwego rwo hejuru, aho rero bitangazwa ko ibikomeje kugenda biba ndetse n'ibyigaragaza ari ibintu bigaragaza ko imirwano ikomeye ishobora kuza gukwira muri ibi bice, aho buri ruhande ruri gushaka kugira ubugenzuzi mu bice bitandukanye byo muri iyi ntara. Mutama ubura twumva? Yego ndabumva bwana munyamakuru. Yego narindi kugira ngo tujyane mu ntara Kivu y'Amajyaruguru naho tubwire ibiri kugenda bivugwa ndetse n'ibiri kuba. Kivu y'Amajyaruguru situation buryo ihagaze ni imisozi itandukanye ikomeje kumvikanamo icyitwa intambara ndetse kandi n'ibikorwa by'intambara bidasanzwe, ariko by'umwihariko cyane muri aya masaha nta kintu kidasanzwe cyabaye ariko bikomeje kuvugwa kandi biri kugaragara biri kuva ku ruhande rw'ingabo za leta Kinshasa n'abafatanyabikorwa babo bikuvuga ariko naho bahadiployinze drone z'arumiko bahadiployinze ingabo nyinshi cyane zivanzemo imbunda nini cyane, ikavuga yuko hafi y'isantire ya Pinga aherutse gusheringwa n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo bagiye kugira kohereza abasirikare muri iriya misozi yegereye Ipeti Burayi ndetse na Maremo mu rwego kugira ngo uwo muhanda route nationale kabiri uva mu byerekezo bya Ipeti na Burayi bawukuremo noneho bafate umusozi wa Mweso. Bikanavugwa yuko imisozi ya Maremo nayo yoherejwemo abasirikare b'abakomando b'uyu mutwe bagiye ngo gushaka uburyo ki bahangana na bino bitero byamaze gutitiza buri muntu wese ubarizwa mu ntara za Sarambwe. Uvuga uti mu gihe iki gisirikare cyo kinyuze mu bihugu bimwe kigafata uyu musozi, iyi misozi ya hano muri za Karembe bagafata Maremo tayari Mweso iraba yafashwe kandi kiri buze kutubaho na gakomeye kuko intego bafite ni intego yo kutwambura ibice dufite ku mbaraga zidasanzwe. Iki gisirikare cya n'intwaro nyinshi cyane bagera ku 67
byakozwe n'iki gisirikare ngo bivuga yuko abarenga 23 w'igisirikare cy'Uburundi ku ikubitiro bamaze gutangwa kandi abenshi tukaba turi kubabona banayoboye ku mirongo y'imiri ku rugamba. Niko bihagaze kandi nanone no mu misozi itandukanye ya hano muri Butembo biravuga yuko iyi Butembo hetse akabiyabo hamaze gushyitwa abasirikare abangaba biteguye kumanuka muri ino misozi ya Katwa, bakamanuka muri amashyamba ya Mbongwe, bakamanuka mu misozi ya Zaburambo, bakamanuka Katiri, Migeri, berekeza mu byerekezo bya Imbongo. N'ukuvuga ngo bo uburyo operation noneho bari kuzitegura mu buryo busanzwe iki gisirikare cya leta Kinshasa. N'ukuvuga ngo briefing abasirikare bafite na yindi niyo kwigarurira ibice byose byigariwe n'uno mutwe kandi bikagaragara ko no mutwe nawo bamaze kumenya yuko iyi ntego ifitwe hagati mu gisirikare cya leta ya Kinshasa. Kandi bavuga bati mu gihe twarangaraho gatoya ibintu byaza kutubana ibibazo, kandi bwana munyamakuru bibona yuko banarangaye koko gatoya ibintu byaza kuba abantu ibibazo. Niko kandi nanone teritwari ya Masisi mu misozi itandukanye abasirikare bari gukurwa mu byerekezo bya Minova, abandi bakurwa za Kakorwe, bamanurwa za Karihe berekezwa mu misozi ya Sud Kivu kujya kwitegura n'ubundi bikomeye cyane intambara yo gutegurwa karabutaka mu misozi ya Sud Kivu. Muri rusange nicyo gihari kandi nicyo kiri kuvugwa muri rusange, urabona yuko ibintu bikomeye cyane ku ruhande rw'igisirikare cy'umutwe w'intare za Sarambwe ndetse no ku ruhande rw'iki gisirikare cya leta Kinshasa, aho bose hamwe umugambi bafite n'umwe no gutsinda. Kandi ubona yuko cyane ku ruhande rw'intare za Sarambwe mu gihe iki gisirikare kiba gikoze ibintu byabo nk'uko babitegura bashobora kuza guhura n'ibibazo ku mirongo njyarugamba. Bikavuga yuko kandi ibikomeje kugenda bikorwa ku ruhande rw'izo deployment ziganjemo cyane ibimodoka bya muzinga ari mu bwoko bw'ama BM21, BM20 ndetse n'ibindi bitandukanye. Umugambi ukomeye cyane ngo nuko iki gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashaka yuko iriya nzira y'uriya muhanda rute nationale 5 uva za Kiriba uzamuka Santire na za Remera, umuhanda wegereye cyane iriya misozi ya za Tumaniora, umuhanda wegereye misozi ya za Momosho mu byerekezo bigana neza cyane mu mujyi hagati wa Bukavu. Bavuga yuko n'ubundi ibintu bishobora kuza kuba byaba ikibazo ndetse kandi bizakomera cyane mu gihe uyu muhanda batawufunze, kuko bari gutekereza yuko ari umuhanda woroshye cyane kuba igisirikare cy'Afurika ya Demokarasi ya Kongo cyagabwaho ibitero simusiga n'uyu mutwe. Rero bikanavuga yuko ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ngo bazanye abasirikare ngo badasanzwe ngo b'abakomando bifatanyije cyane n'aba basirikare b'abacansi b'Ababiligi bakomoka muri Amerika y'Amajyepfo, za Colombia na Argentine. Abenshi muri bo bakizwe muri iriya misozi ya za Kirungwe, abandi bajyanwa ahitwa Gomba, abandi babajyana ahitwa Kayaja, ngo abandi babajyana ahitwa Mwange no mu misozi ya za Kiroma hariya muri Uvira. Amakuru kandi akavuga yuko nubwo bari kuzanwa ngo bahawe briefing ikomeye cyane yuko mu gihe gito kitangana n'ibibuza n'iminsi 5 ibice byose uyu mutwe wafashe byahariye muri Sud Kivu bagomba kwikuraho. Kwikubita ariko biganje mu bice bitarimo abasirikare benshi b'uyu mutwe, ngo nyuma yo kubona yuko bahishuriwe amakuru akomeye cyane yuko uyu mutwe wagiye ufata ibice byinshi bitandukanye, ariko kubirinda bikabigoranye bitewe n'umubare w'abasirikare bafite. Ariko nanone bikavuga yuko hari ikoranabuhanga ryazanwe n'uruhande rw'igisirikare cy'Ububiligi ndetse kandi no ku ruhande rw'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ngo ryitwa rishinzwe kurwanya ibitero by'izi intwaro ziremereye zishobora kuba zakoreshwa n'uno mutwe ku rwego rudasanzwe. Bikavugwa kandi byemezwa ko no kuri uno mutwe nawo ngo hari kurindi ikoranabuhanga bafite. Ubwo iryo koranabuhanga barishyize ahagana he? Nukuvuga ngo ni muri biriya bice n'ubundi nagiye ngarukaho ya misozi ya Kirungu, Shenge, Munanira ndetse Kibondwe, Kazingira, Mwange na Kiroma n'iriya misozi iri mu majyepfo ya za Uvira, za Kitara, Karongwe, Muheta ndetse n'ahitwa Katongo na Goma. Ni koranabuhanga bivugwa ko rizahindura iki? Aha ni ku ruhande navuga ko igisirikare cy'ubundi n'ubundi kivuga mu gihe tutazanye iri koranabuhanga. Yego. Ibi bice byano muri Uvira ni ku ruhande navuga yuko nubwo igisirikare cy'u Burundi cyahawe inshingano zikomeye cyane ku ruhande rwacyo kugira ngo bakore operasiyo zo guhagarika ibitero, bakore operasiyo zo guhagarika intambara mu bice byinshi bitandukanye no guhagarika umuvuduko w'uyu mutwe, dore yuko navuga ko no kuri ino minsi ku kigero kingana hafi na 80% ibi bari kubigeraho. Yego. Aha rero ndakubwiza ukuri yuko uruhande rw'igisirikare cy'Urundi kiri gukora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo baharanire kurwana ndetse kandi no guharanira inyungu zabo ku giti cyabo muri rusange. Yego.
yego mbere yuko turi buze gukomeza n'ubundi kubijyanye na deployment mu bindi bice ndagira ngo unyemerere turebe ibyakozwe n'abayobozi ba AFC mu gikorwa cyo gutangiza umwaka w'amashuri 2025-2026. yego nta kibazo. N'abayobozi bakuru mu ihuriro rya Alliance Fleuve Congo AFC barimo Corneille Nangaa, barimo n'abandi bayobozi batandukanye batangiye gukora ibikorwa bitandukanye birebana no gutangiza umwaka w'amashuri. Aho rero bitangazwa ndetse bikagaragara ko Corneille Nangaa bisimwa bagaragaye bari kumwe n'abana b'abanyeshuri mu bice bigenzurwa n'iri huriro aho bagiye gutangiza umwaka w'amashuri. Ni ibyabaye kuri uyu wa mbere ku igenekerezo rya mbere ry'ukwezi kwa mbere umwaka wa 2025. Nibwo abanyeshuri bose bo mu bice bigenzurwa n'iri huriro rya AFC bafunguye gutangiza igikorwa. Bikaba bizabereye muri amwe mu mashuri aherereye mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru na Kivu y'Amajyepfo. Amakuru twabonye aremeza ko mu gitondo amashuri yafunguwe ndetse igoma batangiye kwiga. Si igoma gusa hafunguwe amashuri kuko n'ahandi nuko bizagenze nko mu bice bya Masisi, Rucuru n'ahandi. Bamwe mu bayobozi bagaragaye mu mashusho ubwo AFC yafunguraga ku mugaragaro amashuri y'umwaka wa 2025 barimo Nangaa na Bisimwa, Guverineri Kivu y'Amajyaruguru Bahati Musaga Erasto n'abandi. Banasabye abanyeshuri kwiga bafite intego yo gutsinda neza no guhesha ishema imiryango yabo ndetse n'igihugu. Ubundi kandi banasabye ababyeyi kohereza abana ku mashuri banabizeza ko umutekano wabo urinzwe neza. Ku rundi ruhande ababyeyi nabo basabye abayobozi kubafasha kubona ibikoresho abana bakoresha mu mashuri bavuga ko bihenze. Akaba rero ari ibiri kubera igoma birebana n'ibijyanye n'imyiteguro ikomeye ndetse bikaba ari ibintu kuri ubu bikomeje kugenda bivugwa ko bitoroshye. Ariko hagati aho ibintu ntibyoroshye. Kare twakiriye amakuru, uranyumva? Yego ndakumva cyane. Agaragaza ko mu ndondo ya Bijombo ibintu bitoroshye. Hano rero hari amakuru twakiriye, ndagira ngo unyemerere nyabwira abadukurikiye noneho nawe uhita utujyana kuri uyu mugoroba uko bihagaze, kuko nari nayakire kare ariko sinari mfite uburyo bwo gukora ikiganiro ngo mbibwire abadukurikiye. Yego. Biravuga ko rero hari ibyabaye ku ngabo za FARDC n'iz'u Burundi mu ndondo ya Bijombo, bikaba ari ibintu biteye ubwoba bukomeye. Bikaba bivugwa ko rero ingabo za FARDC n'iz'u Burundi mu ndondo ya Bijombo zagabye ibitero. Hamenyekanye amakuru akomeye y'ibyabaye ku ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo hamwe n'iz'u Burundi zikorera mu ndondo ya Bijombo muri teritwari ya Uvira mu ntara Kivu y'Amajyepfo. Haravugwa ko hari abakomeretse ndetse hatse n'ikibatsi cy'umuriro muri imirwano ikomeye yabaye. Ni amakuru yavuye mu bantu aho bahamya ko ku cyumweru habaye imirwano ikomeye ndetse no kuri uyu wa mbere. Amakuru aragaragaza ko umutekano uri guhungabana cyane mu Bijombo. Ndagira ngo rero mutamutujyana ahangaha utubwire ibindi birambuye byagenze gute, ese kuri uyu mugoroba umutekano wagaze gute, ni ibiki bigezweho kugeza ubu? Nuko ngo igihari nta kindi ni ku ruhande rw'igisirikare cy'u Burundi ndetse no ku gisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ngewe ngarukaho cyane no ku ruhande rw'uno mutwe aho ibitero bikomeje kugenda bikomera cyane ndetse kandi bikagaragara yuko ibice by'ibintare zasarambwe zirereyemo aribyo bikomeje kugenda byibasirwa cyane kandi ubona yuko biri buze no gukomera cyane mu buryo budasanzwe. Iki gisirikare cy'uno mutwe ukurikije umuvuduko w'ingabo za leta ya Kinshasa n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi uburyo bari kugabamo ibitero, yego bikagaragara ko rero ibi bintu biri buze kuba ikibazo kandi bikaba ihurizo. Ariko nanone mu makuru adasanzwe akomeje kugenda avugwa ndetse kandi bikomeje kugenda bitekerezwa, biravugwa yuko bwana munyamakuru mu gihe ibintu byaba bikomeje gukomera cyane biri kugenda gutya mu bice bitandukanye byo muri Kivu y'Amajyaruguru muri Kivu y'Amajyepfo, dushobora kuza kubona akaga gakomeye kuko biravuga yuko iri ari intangiriro cyangwa isuzuma rikomeye cyane ry'ibitero bikomeye cyane bishobora kugabwa n'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi mu bice bitandukanye. Kandi ubona yuko ikibazo cyabaye ikibazo, ubona yuko akaga kabaye akaga, kandi bikagaragara yuko byanga bikunda uburyo umurundi ameze briefing yahawe ku mirongo imbere ku rugamba
rugamba ni briefing idasanzwe kandi iteye ubwoba aho n'abaturage batangiye kwikanga bavuga bati twebwe ngo igisigaye no guhunga byari muri ibyo bice bagiye garukaho bitandukanye bya no mu bindi bice bitandukanye uyu mutwe utarageramo henshi na henshi. Yego, kugeza ubu ku ngingo irebana n'abaturage bahungaho bihagaze gute? Population mu bice byinshi bitandukanye, mu bice abaturage bari guhungamo ni benshi cyane muri ya misozi ya za Kayaja, mu misozi ya za Munanira, mu misozi ya za Shenge ndetse na Kirungu. Abaturage baravuga bati mu gihe igisirikare cy'u Burundi cyaba gikomeje kudeployinga abasirikare benshi muri ibi bice, ibintu bishobora kuza kuduteza ikibazo kandi bigateza n'akaga. Bati rero reka twebwe twikuriyemo akacu mu gihe uyu mutwe uvuga uti twebwe ntabwo natwe tubwemere guhara ibice dufite cyangwa se ngo duhare dignity cyangwa se agaciro dufite kacu mu bice twigare no mu bice tutaragiramo. Dushaka yuko twubakamo itafari rikomeye cyane ry'uko aba basirikare b'Abarundi bashobora kuba twabarwanya. Ukabona yuko mu ruhande ubona yuko rukomeje kugenda rugira ubwoba bukomeye cyane, nuko n'igisirikare cya Repubulika Demokarasi ya Kongo gikomeje kuzana abasirikare muri bice bitandukanye, ariko ntabwo bafite icyizere cy'uko uyu mutwe udashobora kuba waramaze gusa abasirikare muri biriya bice. Ariko nanone kubw'icyizere navuga yuko bafite ngo ku ruhande rw'igisirikare ngo cy'Abarundi ngo gikomeje kugenda kizana bamwe mu basirikare b'abahanga mu bijyanye n'ubutasi n'ibindi bitandukanye, bakizera yuko ibikorwa biri gukorwa muri ya misozi ya za Kawezi, Kavimvira ndetse na za Kiroronigo, Kihande, Kangwengwe ndetse n'ahandi hatandukanye muri ya misozi ya za Rukana, Rugombo ndetse n'ahitwa za Marambo, Rugongi ndetse na ya misozi ya za Bideka na za Rubarika. Bakavuga yuko ibintu bishobora kuba byagenda neza ku ruhande rwabo cyangwa se intego bafite kuba bayigeraho nk'uko bakomeje kwivuga. Ariko bwana munyamakuru nakubwira yuko ibintu bigoranye ukurikije uburyo ki operasiyo zimeze cyangwa se ukurikije uburyo ki ibintu bikomeje kugenda uko umunsi ugenda uzaza ndetse n'isegonda biza haza ibindi. Yego, reka dukomoze ku makuru ari kuvugwa muri UPDF. Ubwo noneho turahita tujya mu ntara y'Kivu y'Amajyaruguru tubwire deployment uzawarikare, Rubero, Masisi n'ahandi, naho turebe uko bimeze nyuma yo kuva mu Bugande. Igisirikare cya Uganda kimaze amezi gikora iperereza rikomeye ku bofisiye bakuru bakekwaho uruhare mu guhimba ibitero by'ubwiyahuzi bakabyitirira umutwe w'iterabwoba ADF ukorera mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Urwego rw'igisirikare cya Uganda rushinzwe ubutasi CMI muri uyu mwaka rwatanze impuruza kenshi ko ADF iri gutegura ibitero by'iterabwoba. Muri ubwo rwagenda muri aya makuru rero bavugaga ko barimo abayobozi bakuru mu gisirikare kugeza ku mugabo w'ikirenga Perezida Yoweri Kaguta Museveni, akavuga ko bari mu bahigwa nk'uko amakuru icyo gihe yatangazwaga yabigaragazaga. Kuva mu kwezi kwa gatanu mu mwaka wa 2024 diviziyo y'ingabo za Uganda zikorera mu misozi miremire iyoborwaga na General Major Richard Otto, abashinzwe ubutasi bayikoreragamo bakoze isuzuma babona ko nta kimenyetso kigaragaza ko ADF ishaka gutera Kampala. Abashinzwe ubutasi muri diviziyo bibajije uko CMI ikorera i Kampala yaba yarabonye amakuru yatumye ihamya ko hari ibitero by'iterabwoba biteganywa na ADF. Igaragaza ko ubuyobozi bukuru bw'igisirikare izo mpungenge zidafite shingiro. Igisirikare cya Uganda cyari cyaciye amarenga ko kiri gukora iperereza muri Mata 2025 ubwo umugaba mukuru w'ingabo za Uganda General Muhoozi Kainerugaba yakuraga General Major James Birungi mu buyobozi bwa CMI akamugira umuyobozi wa diviziyo y'ingabo zikorera mu misozi miremire. Cyo gihe General Muhoozi yashyize General Major Otto ku buyobozi bukuru bwa CMI atangira kugira uruhare rukomeye mu iperereza ryari rikomeje ku bofisiye bakomeye bahimbye ikinyoma bagamije gusaba amafaranga yabafasha gukumira ibitero bya ADF. Byamenyekanye ko ubwo General Otto General Muhoozi yakuraga General Major Birungi muri CMI yagiraga ngo ativanga mu mirimo y'abakoraga iperereza ku bikorwa bibi byamuranze ubwo yari muri urwo rwego.
mu kwezi kwa Kamena 2025 igisirikare cyataye muri yombi Colonel Peter Ahimbisibwe wayoboraga ishami rishinzwe kurwanya iterabwoba muri CMI na Lieutenant Colonel Ephraim Byaruhanga wayoboraga irishinzwe ibikorwa byihariye by'igisirikare. Mu gihe iperereza ryari rikomeje, Colonel Ahimbisibwe na Lieutenant Colonel Byaruhanga bakomeje gushyira mu majwi General Major Birungi basobanura ko ari we wategetse abofisiye bato kubeshya ko ibiturika byapfubijwe i Kampala muri Kamena 2025 byari byatezwe na ADF. Bucece General Major Birungi yakuwe mu buyobozi bwa division y'ingabo zikorera mu misozi miremire agirwa umuyobozi ushinzwe ibikorwa by'igisirikare muri ambasade ya Uganda mu Burundi, ariko ntiyari yakagiye i Bujumbura gutangira inshingano. Ku mugoroba w'itariki 28 Kanama 2025 General Major Birungi yahamagajwe ku cyicaro gikuru cy'igisirikare Imbuya, yitaba ku munsi wakurikiyeho yamburwa imbunda ahatwa ibibazo mu gihe cy'amasaha 7 nyuma yoherezwa muri gereza ya gisirikare yahitwa Makinge. Ofisiye yemeje amakuru y'ifungwa rya General Major Birungi yasobanuye ko akurikiranwe gutanga amakuru y'ibinyoma, gukoresha nabi umutungo w'igihugu no kuyoboza ibikorwa bya gisirikare. Ku munsi General Major Birungi yafungiweho hafashwe n'abandi basirikare 8 barimo 3 barashe umugore wakekagaho kuba umwiyahuzi washakaga kugaba igitero cy'iterabwoba kubizizaga umunsi mukuru w'abahawe Imana bahitwa Munyanyo muri Kamena n'abasivili 2. Biteganyijwe ko abafunzwe bose bazagezwa mu rukiko rwa gisirikare rwahitwa Makwinge bashinjwe ibyaha birimo kugambanira igihugu, kunyereza umutungo w'igihugu n'ibindi byaha bikomeye bifitanye isano n'umutekano. Ngayo nguko rero ibi ni biri kuvugwa mu gihugu cya Uganda by'umwihariko ndetse no ku gisirikare cya Uganda birebana n'umutekano. Ndagira ngo rutujyane i Masisi, Warikare, Rubero, tuzenguruke intara ya Kivu y'Amajyaruguru naho tubwire uko bihagaze ku ngingo zikomeye zirebana n'umutekano. Zifashe gute? Igihari mu bice bitandukanye byari muri teritwari ya Masisi ni cikango gikomeye nyuma y'uko n'ubundi ibintu bigarukaho cyane ukuntu igisirikare cy'umutwe neza turabye cyavuze ko gikomeje guteza inkeke kandi n'ibibazo bikomeye byo gutekereza yuko ibintu bikomeje kugenda bihindura ndetse kandi bikomeje kugenda bikomera cyane, batekereza yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo gikomeje kugenda cyereza uruhongohongo abasirikare babo bishobora guteza akaga gakomeye mu bice bagenzura. Yego. Ku ikubitiro rero deployment ziguca ibintu mu misozi yari za Rusayo, Rutoke mu mujyi wa Goma, mu misozi ya za Katindo, muri quartier Birere abasirikare bakomeje kuzanwa ubutitsa. Bikanagaragara yuko za ngamba z'uko abasirikare aribo bagomba gutunga umutekano n'injoro ndetse kandi n'abapolisi ba AFC polisi bafatanyije cyane n'igisirikare. Ibi kandi biri gukorwa nyuma y'uko bafashe ingamba z'uko umuturage wese utuye mu mujyi wa Goma agomba kugeza neza saa 12 agataha, hanyuma ibice byose bituwe n'umujyi wa Goma no kutaka n'ubundi uyu mutwe ugenzura bikaba biri gukontororwa n'uwo mutwe mu buryo bwiza kandi bugezweho nyuma y'uko umutekano utari kwizerwa. Niko kandi none no muri teritwari ya Masisi mu misozi yo muri Sake, Mitumbara, imisozi itandukanye ya Daraga, Marene, za Kirorirwe n'ahandi hatandukanye umutekano uri gukazwa ndetse kandi ibikorwa by'ubutasi ku makuru dukomeje guhabwa n'abantu bari hasi cyane bakomeje kwitubwira yuko ibintu bikomeje kugenda bikomera ndetse kandi bikomeje kugenda biba ikibazo. Ukabona yuko rero bwana munyamakuru uko umunsi ugenda uzaza undi kandi situwasiyo mu bice byahariya muri Warikare ni imirwano idasanzwe, ni imirwano ikomeye zafatuwa ndetse na Bukumbirwa nk'uko amakuru akomeje kugenda atangazwa kandi akomeje kugenda agarukaho umunsi ku munsi. Bikavuga yuko igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'igisirikare cy'u Burundi bakomeje kuzana abasirikare benshi cyane biteguye ndetse kandi n'intwaro ziremereye zirimo drone, imodoka bya muzinga byiteguye guhangana kandi no guhatana n'umutwe w'Ineza Sarambwe umunsi ku munsi bwana munyamakuru.
Yego kugeza ubu kubirebana n'ibivuga wari kare biri kuvuga ko izasarambwe zaba ziri gutegura kuba zakongera kugaba ibitero ndetse binagamije kuba byafata ibindi bice bikomeye bigenzurwa n'igisirikare cya leta. Biteye gute bya wari kare? Ese zasarambwe zihagaze gute? FARDC ihagaze ite muri ibi bice? ni ukuvuga ngo mu bice bya wari kare uburyo ibintu bihagaze, Yego ibintu bikomeje kugenda bikomera ndetse kandi bikomeje no kugenda biba ibibazo. yego Ibice bya wari kare ubu ngubu ikintu kiri kwavugwa cyane ku ruhande rw'uyu mutwe, hari abasirikare bazanwe hariya Ikobo n'ubundi bakize ibirindiro muri ya bice bya wari kare. yego Hari abasirikare bazanwe ahitwa Marimo mu byerekezo bigana hariya kuri uwo muhanda rute nasiyonali karindwi ugana mu byerekezo bigana mu isantere ya Pinga, nyuma y'uko isantere ya Pinga ku itariki Nyirangoma hagati y'itariki 20 na 26 hatewe ibisasu by'indege za drone n'igisirikare cya leta kitasa bafatanyije n'abacacu n'ingabo z'igihugu cy'u Burundi. yego Uko mu gihe uyu mutwe waba udakomeje kurinda ibice byariya muri wari kare byegeretse twariye amasisi, dushobora kuba twabona intambara idasanzwe muri biriya bice byariya muri Kivu y'Amajyaruguru bitandukanye cyane n'uburyo twabibonaga, kandi bikanavugwa n'abari hafi yaho yuko no mu yindi misozi muri Kivu y'Amajyaruguru by'umwihariko ari hafi y'ikiyaga cya Eduwari mu byerekezo bya Kavinyonge hariya muri Rubero ko hari kuzanwa abasirikare. Bivugwa yuko nanone ibiri kubera wari kare situwasiyo iriyo imeze nka situwasiyo iri Rubero, impamvu Kavinyonge hariya hafi y'ikiyaga cya Eduwari hari kuzanwa abasirikare ni ikikango cy'uko FARDC ishobora kuba yagaba ibitero muri biriya bite cyangwa ikamanuka muri aya mashyamba ya Zambungwe yerekeza mu mazi ikaba yafatira imisozi ya za Gicumbi, gufata Gicumbi bikaba byaba ikibazo mu gufatira imisozi ya za Kamandi ndetse n'imisozi ya za Kanyabayonga hariya Burambo na za Kagenere cyangwa se za Rwindi. Ugana munyamakuru ukabona yuko bya bintu byavugwaga cyangwa ibyakomeje kugenda bicarasira mu rezo sosiyo yuko abasirikare 56,607 bari gutegurwa na FARDC bafatanyije n'abacacu n'abarundi, bishobora kuba ari icyo kandi bishobora no guteza ikibazo mu gihe gitoya mu buryo butunguranye twebwe tutatekereza. Yego Mutama, reka tugushimire cyane dusoreze ngaha. Yego murakoze cyane. Namwe banywanyu mudateba kubana natwe ngaha, reka dusoza amakuru yacu. Tubashimire cyane mwese mudateba kubana natwe kandi tubizeze ko muri uku kwezi gushya kwa 9 tuzabana namwe tubagezaho amakuru akomakomeye arabana n'umutekano, politike, ubanyi n'amakungu n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Icyo usabwa nta kindi, itufyonda sabone utazacikwa n'aya makuru ndetse n'ibindi biganiro tuzagenda tubashyitsaho. Hasta la vista.